Ihuriro rya AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yifashishwaga n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC mu kugaba ibitero. Amakuru aturuka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yemeza ko iyi ndege yarasiwe mu kirere cyo ku cyambu cya Kalundu muri teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo. Hari mu masaha ya saa 7 z'amanywa kuri 26 Ukuboza 2025. Iyo ndege yaguye mu kiyaga cya Tanganyika. Kuva mu gitondo cy'uyu munsi FARDC ifatanyije n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byagabye ibitero bikomeye ku barwanyi ba AFC M23 byifashishije indege zirimo izitagira abapilote n'imbunda ziremereye. Abarwanyi ba AFC M23 bagabweho ibi bitero nyuma yo kuva muri centre ya Makobora ku gicamunsi cya tariki 25 Ukuboza nejo kuri Noheri. Ingabo za RDC na Wazalendo bahise bajya kuhagenzura nk'uko abaturage baho babyemeza. Ingabo za RDC zagabye iki gitero ku cyambu cya Karundu kiri ku kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'umujyi wa Uvira, aho bivugwa ko ubwato bubiri bwa AFC M23 bwarashweho abarwanyi baburimo bakasiga ubuzima. Drone z'intambara z'ingabo za RDC kandi zarashe ibigo bya AFC M23 biri ahitwa Kala muri teritwari ya Uvira, ahahoze ikigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Sukhoi 25 yarasuye ku kirere cya Kalundu yari imaze kurasa inshuro 3 mu bice bigenzurwa na AFC M23 kuva mu gitondo. Bivugwa ko abantu babiri bari bayirimo baguye muri Tanganyika barapfa. Andi makuru kandi yemeza ko iyi ndege ariyo ingabo za Kongo Kinshasa FARDC zifashishaga mu bitero zimaze iminsi zigaba mu bice bituwe n'abanyamurenge muri komine ya Minembwe no ku birindiro by'umutwe witwaje intwaro wa MRDP Twirwaneho. Iyi ni indege ya kabiri yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 igisirikare cya Kongo Kinshasa gihombye. Iya mbere cyayambuwe n'abarwanyi ba AFC M23 ubwo hafatwaga umujyi wa Goma ku kibuga cy'indege cyaho mu mpera za Mutarama 2025.